Dilolostro YouTube channel. La hi xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Xiyimbeleri Mr Post, Mr Pass siku liya Zandlovu, Daddy P loko va kwatisiwa hi museketeri loko va vutisa hi album ya vona le ka lembe ra 2025 ha swi tiva leswaku Mr Post va humese album hi vito ra Daddy P leyi nga thyiwa leswaku ma-2K. Se ku na nkandziyiso lowu nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu laha museketeri a ri ku vutiseni hi ta album leyintshwa. Swi tikomba Mr Post va hlundzuka swinene, leswi nga kala swi endla leswaku museketeri loyiwani a titwa nandzu ivi a kombisa leswaku a nge he swi yisi emahlweni ku a va vutisa hi ta album ya vona le ka lembe ra 2025. A hi voneni nkandziyiso lowuwani. Mi ta mi swi vonile leswaku museketeri le ku tisoleni ku va vutisa xiyimbeleri Mr Post hi ta album ya vona ya lembe ra 2025. Leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. u yimisa hosi You tell me you miss one host. She got a miss a host. But some house one what I know so. Ai, she's gonna go miss a host. Yeah, them time we dey mal come on man, they go miss a host. Ai, moço, cara. Ai, ainda vai ter pela. Oh man, listen. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.